May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Martes, December 12, 2023. Epekto na ning El Nino panandaman niya king Central Luzon king second quarter na ning 2024 agpang king DOST. Business establishments alapang permit amuyutan dong talukila king batas bang lakwas masenso yaing balen. Sospeking pamamaril kareng adwa katawo king kilub na ning bus. Arakap na ning Nueva Ecija Police. 13 most outstanding Kapampangan awardees magsilbi lang alimbawa kareng kekatamong kabalen. At libu-libong kabalen, may kisayaking Mutyaning Kapampangan 2023 Coronation Night. Asahan ko ning mas mapaling panahon keng banwang 2024 agpang keng forecast ng Department of Science and Technology o DOST. Base po king forecast na kanuning Weather Bureau, may pakabaya pa ing drought season o lawi at metong ing Central Luzon, kareng lugal keti bangsa ang miapektuan king extreme weather condition na El Nino. Magumpisa kanu king second quarter na ning banwa at asahan ning peka masaring pali king Mayo. Agpang kang DOST Secretary Renato Solidum dapat dang pagsadya ni reng mamuntukan kareng lokal na kapanibalana. Emu kanu reng pananam ding miapektuan nune pati kanuing energy at water supply. DOST Pag-asa issued last December 6, 2023, El Nino Advisory Number 6, which states that a strong El Nino is present in the tropical Pacific and this has further intensified, nearing its peak in the coming months as the sea surface temperature anomalies have reached more than 1.5 degrees centigrade. Aside from that, majority of global climate models suggest that El Nino will likely persist until the second quarter of 2024. Next, please. Now, the effects of El Nino are currently felt, and they have been experienced in some areas in the country, and this is characterized by the reduction of rainfall up to 80%, which led to dry conditions or dry spells. Dry spells are episodes where there is 21 to 80% reduction of rainfall compared to the average normal months. Amuyutan dongin ni reng mikibanding negosyo keti San Fernando alapang business permit ang magrehistro na bang makasaop king komunidad. Inawad na naman ning business sector ing pamanagal na ning lokal na kapanibalan kareng tataluki king batas. Ay ni pong report. Unfair yan. Kami, mamayad kami, putakay rin aliway, lamamayad. Kasi naman, masigal na pang managitan kaya kami, mas maragula pa siguro kaya kami. Putakay, lamamayad, sasaw para ma-develop yung kaya katamong community ne. Ining latanya na ni business leader at metong karang director na ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHA, Irene Romero. Pisyag ng Romero nga kakit ng problema dikil ken business registration darang aliwang negosyante ken mera patakapihan, kimpilatanan ning PAMCHA at ning lokal na kapanibala na ning San Fernando, Pampanga, apani muna ng Mayorville Makaluwag ang metong muna mang PAMCHA member. Na bilang metong negosyante, obligasyon na, ay mo responsibilidad. Obligasyon niya in sopan may community mo para mag-develop ya. Anyway, pati developing community mo, masenso yung business mo eh. Anyari tang mama lisensya o taxes ngayon eh. Bala mo pupusanan nila kaming mamayad. Dapat siguro ito, muntano kitang talagang estado na kumalang business permit, mamayad lang taxes, baka nito pare-pareho yung labanan kaya pa magnegosyo. Paliwanag na ning licensing officer na ning syudad ay Salvador Carino, mag-inspeksyon la karamiyal yung establishmento ran personnel ning karelang opisina.
Tambing do kanong didinan notice to comply, then business establishments aakakit da nga lang permit. At nung ela ka nung makapag-comply, pansamantala ro ka nung pasarare ni hanggang ela manikwang permit. Data po ang ating balong establishments na mag-operate without permits, you can report them to us and we will conduct an investigation and double check nung ping alala pong permits na mag-operate la po king syudad. Alaya pang malinong datos in city government, dikil karang bilang darang establishmento walang permit, pauli na kanuning milabas sa pandemya at marakal na negosyo. Anya naman adwa ng dana naman kanu, ing saup darang memalen bang identify dong and them business sa alang permit. Sabi dapin po ring matwa, abe-abe bang matibe awari po. Lalos na po, king dagol na po ning syudad, na yung kakatamo pong economic activity po biro-biro. Mas masanting po nung may panyaw tamo po to locate these establishments and to make sure na dem pong ganaganang negosyo is compliant with the ordinances and laws na ning syudad. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Berakab na ing metong kareng sospek king pamamaril kareng adwa ka tawo makasakya king bus anya pong November 15. Bekwaya pa king CCTV camera ing malagi makrimen na milyari kabang magbiyahe laking mabundok ka partina ning Karanglan, Nueva Ecija. Base king impormasyon na dinakyan na ning Police Regional Office 3 o PRO3 king CLTV 36 News, kilala re ing sospek kay Alan de los Santos. Miyembro ya kanuning metong nga notorious gun for hire group keng Nueva Ecija at Isabela de los Santos. Agpangpaking PRO3, merak kapiyang sospek keng Delasag Nueva Ecija at mika extrajudicial confession ya kanuini. Digil keng pamagplano ng patendo ring biktimang di Gloria Atilano at Arman Bautista. Midaluman niyang kasong 2 counts of murder de los Santos anyang Lunes, December 11. At pang-apat na katao kanureng delumanda pang kaso king Nueva Ecija Prosecutor's Office. Kayo mamo ko magbalik yung balen at balita.
Makatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Inamuyot ng dating presidente at ngeni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo reng 13 tamong kabalen at tinanggap galal ang timong most outstanding Kapampangan abalaw sumaw bang lakwas yang masenso yung probinsya. Meron pa tiyang awarding ceremony inyang Lunes, December 11 kasabihan na ning Aldoning Kapampangan. Ay ni pong report. At inyong milabos ang maging guest speaker ko 2016, in Governor Canita, in Nanay Baby Pineda. At sinabi ng Nanay Canita, dapat deng awardees magsilbila anti-example para karing aliwang Kapampangan. At nyaning bengi, lawen tamo, deng kakatamong moka talaga lang example para karing Kapampangan. Iting pepasyag ng dating presidente at ngeni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo king kayang keynote message king Most Outstanding Kapampangan Award sa MOCA 2023. Yung Macapagal Arroyo yung guest speaker king awarding ceremony amera pa king Kingsborough International Convention Center king siya din San Fernando kasaben na ning Aldon na ning Kapampangan ngayon Lunes a 11 na ning Disyembre. Sana ding most outstanding Kapampangans today and yesterday makasahop for the future of Pampanga. Dakal pong salamat at congratulations ka rin winner staff. Labilang atlong matinakang kabalen ding tinanggap galal ang timong Most Outstanding Kapampangan ngayon Banwa. Ilaripidait designer ay Philip Torres para king Mocha for Culture, Jojit Aramuna Villarreal king Performing Arts, Dr. Bernardo Simon king Education, Joseph Ian Canlas for Finance Emerging Category, at ing Ocampos Betis Ban 46 naman ng king Mocha for Institutional Emerging Category. Iisabilita Manalastas Watanabe ing Mocha for Entrepreneurship at Angeles City Mayor Carmelo Lazutin Jr. ing Meniguang Mocha for Government Service. Ipulis Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan naman ng bidinan Mocha for Law Enforcement, Dr. Filomena Reyes king Science and Technology category, kabang Mark Joseph Ocampo king Sports sa Itiadwan Layong king Visual Arts. Outstanding Kapampangan Filipino Overseas Worker naman ni Dr. Mary Jane Alvero Almadi at ni Dr. Ireneo Alvaro Jr. naman ng Outstanding Honorary Kapampangan. Agpang kipamuntok na ni pamagmasusi king Aldon na ni Kapampangan na 2nd District Board Member Mylene Pineda Kayabyab. Inspirasyon la para kaya at kay Mabilo Gabalending tinanggap mo ka. O itong huling araw ng Aldoning Kapampangan, lalo akong nai-inspire na maging isang mabuting tao, magbigay parangal sa sarili ko, sa pamilya ko at higit sa lahat sa probinsya natin. Nasa mo rin kanong Pineda Kayabyab, midake ka rin kayanakan, inggeling at kabesnan, daring matenakan tamong kabalen na awardees. Lahat ng awardees, they deserve the award. Talagang pinag-isipang mabuti ng ating mga judges at sana, sabi ko nga, hindi lang natatapos sa awarding ang gabing ito o sa pagtanggap nila ng award ngayong gabing ito, kung hindi maging tuloy-tuloy silang inspirasyon sa ibang tao, maging inspirasyon sa ibang tao at gawin nilang proud ang Kapampangan kahit na hindi sa Pampanga, kung saan sila makarating. Makarating. At continue na maging inspirasyon lalong-lalo na sa susunod pang henerasyon. Samantala, may deklarayang Pampanga Day December 11 kapamilitan na ni Proclamation No. 2226 Series of 1982 ang pinirma ng former President Ferdinand Marcos Sr. Anya naman banwa-banwa yung pabagmasusyan, ingaldo ni Kapampangan at metong karing component events sa NITI ang Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Yako yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen. Masaya kanoy Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. uling ikwan ng abalaw sing legasiya dareng kayang pipumpunan amatenak ang Kapampangan. Midi na yung galal Mayor Pogi ang timong outstanding Kapampangan for government services. Pauli na ning pandemic response na ning Angeles LGU. Ay ni pang report.
Nakanuisip-isipan Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lecitin Jr. ang medina niyang Most Outstanding Kapampangan Award for Government Service ngening banwa. Agpangkalazatin, gagawa na mo kanuing kayang obra ang timong mayor na may dili-diling highly urbanized city ket Pampanga. Anya pong inominate na ako, may bigla ko. What is surprisingly, niyang manyambot ko, babakit ako. And then looking back, kung naning pemanggawa tamo during pandemic, naning inobra tamo na. And this is a privilege for me. Masya naman kanuy Mayor Pogi uling agawa na nga balawas ng Ligasiya na ning kayang ingkungay dati Pampanga Governor Rafael Azatin at dating Angeles Mayor at Congressman Carmelo Tarzan Azatin Sr. I just learned na lolo ko, Yapong Feleng, was also a MOCA recipient. My father was also a MOCA recipient. And then, maragula bagay po ka na ako na ako at tanggap kayo. Metong nga po parang metong tamang pinaka-prestigious awards kati Kapampangan na miyabetan po kay MOCA. Bonus naman kano para king Police Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan ng kayang galal kasabi na ning Aldoni Kapampangan. Ipangilin ng Outstanding Kapampangan Awardee for Law Enforcement ngening banwa. Karen pong kalupa kong magserbisyo para lalong panatilihin ang katamong katahimikan kening probinsyang Kapampangan. Ini po bonus niya mo po. Ini po party niya po ning obra me. Nune ini po din natanggalal kumbaga po bonus niya mo po kay kami. Metong yakan inspirasyon ng Moka king Pangilinan, manglakwas talakaran masalesen kayang katungkulan king Balen. Mas lalo may pa pong gawan ing obra me para king Balen ning Pampanga. Samantala, ang balaos sa pamamiyaka baluan ka rin kakatamang Balen, ang pangako ng Dr. Bernardo Simon, ang Most Outstanding Kapampangan Awardee for Education. We are still member of this society that we can still share something. Yun ang aking advocacy ngayon to help our seniors just like I did with our school children before. So this time we are giving more meaning to the remaining life of our lives. Mera pati Most Outstanding Kapampangan Awards king Kingsborough International Convention Center, King Ciudad San Fernando kasabi na ning Aldoni Kapampangan ning Lunes, December 11. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kinagmuing Branzigiao Convention Center kareng tala suporta dareng adwang kandidata na ning mutyaning Kapampangan na niya pong Domingo para king coronation night ning mesabing ligligang Leg 1. Kaya rin na ning bengi minuli ang bayong rey na ning Pampanga Isalma Emam na ning Balen ning Porac. Balikan tamo ing masayang pamikatagon keng reporta ini. Paman magumpisa yung coronation night na ning Mutyaning Kapampangan 2023 anyang Domingo, December 5. May karamdama ding tao king kilob na ning venue a Branzigiao Convention Center, syudad ding San Fernando, Pampanga. Balang kandidata iba't king adwang pulot adwang Balen at syudad ng probinsya at ting kanya-kanyang talang-suporta. Ela amuking venue present ng pageant fans nung karing pamibale-bale. Miras ng maigit 22,000 ding live viewers ng CLTV 36 king online platforms aparte la pa rin Menalbeg in Digital TV. Lakwas pang Mexica ng kulyora ng tawa niyang rinampano king stage ding 22 lovely candidates para karing karelang opening number. Tikyan na inining karelang introduction kabang makasulot ng culinary theme headdress. At pagmaragol tamong sisig at totobits, syudad ning Angeles! King progresibo nga palit! Viva ang Bukiro! Tunes, sugid, deboto ning Gino, Balen, Arayat! Ingatenas ning Pampanga! Villa de Bacolor! Malaguca, Candaba! Luidca, Florida Blanca! Kaibat na ning first set of awards, standout ay Mutyaning Porac, Mutyaning San Luis, Mutyaning Angeles City, Mutyaning Mexico, Mutyaning Lubao, Mutyaning San Fernando ang pang Mutyaning Santa Rita.
Pasibayo na naman packet ding kandidata yung karelang Leg 1, anyang nirampa na rin 22 candidates king swimsuit competition. Mas penamdaman naman kanu yung paskuking lantern theme gowns at petindayag na rin kandidata king evening gown competition. Kaya rin nanini, pinili dano ring linom king top 10. Apin ilari mutyaning Santo Tomas, Kate D. Carino, City of San Fernando, Nela Marie Dizon, Bacolor, Samantha Maylin Astel Ducay, Mexico Maria Giana C. Gorospe, Santa Rita Maria Cecilia Anocampo, Mabalacat City Stacy David, Angeles City Joan Marie Thornley, Magalang Gabriel Galapia, Lubao Sofia Bianca Santos, Sampung Porac Salma Emam. Keng semifinals, bidi na lang pamikatagon din kandidata apakibatan, den kutang daring bigating judges. Kaya rin naning intense sa Q&A portion, pinili ro rin final 5 aring Mutsaning Angeles, Lubao, Magalang, Porac apong Mabalacat. At keng final round, pekibatan din kutangan na yung tradisyong Kapampangan ni Karelang Balen, ing nasarang lakwas si pakilala at makanano ragawan nini. May banggit yung panga-culinary capital na ng Pampanga, may yayaliwang festival, ang po'y pangamalugod na rin Kapampangan. Kay Bat Naniti, dintang na yung pakaantabayanan na rin Talapanalbe. May pilihan timong 4th runner-up ay mutyaning Mabalacat Stacy David, 3rd runner-up ay mutyaning Lubao Sofia Bianca Santos, 2nd runner-up ay mutyaning Magalang Gabriel Galapia, at 1st runner-up ay mutyaning Angeles Joan Marie Thornley. Kabang imutsaning Porac Salma Emaming Mikoronan, Mutsaning Kapampangan 2023. Well, as the title holder of Mutyaning Kapampangan, I will do my best to show the world our rich culture. I will show the world how we Kapampangans have so many traditions and festivals that make us unique from others. Sakto naman kanu yung pamanyambot ng Emma muling dakala kanong bayang festival kimbalen na ni Porac at makasawap yung mag-promote ka reni. Ating kayang planong Balas Festival para kayong Balen Porac. Yung maging lupa na ning kaya kaming festival, ning kaya kaming celebration. Ning Porac, Salma, niya, congratulations talaga. Masaya kami para kay Porac. Kaya salamat naman ni Governor Dennis Delta Pineda karing egan na ganang kandidata, uling metong la karing sinaop matapasik na nga ng turismo ng probinsya. Sa mga pag-promote ng mga number 1 sa atin, pagkain, di ba po? Saka yung mga historical heritage natin, sa mga churches natin, marami. Willing naman ho itong mga mutya natin to promote our province. So, there will be a project and programs para makatulong ho sila for our tourism. Yako po yung kaya kayo talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kaya kayo pumama ko magbalik kayong balen at balita.
Makatuto kayo pamurin keng balen at balita. At so naking 99% ang pamagsadyang gagawan daring maribala king peka makule at peka masayang bengi king Pampanga ing Giant Lantern Festival.
Inipuing binida na ning GLF 2023 Executive Committee king mega na patawlirang pamitipon kambay City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag niya ning Martes, December 12 king Robinson Star Mills, Pampanga. Agpang naman kang Hill Pamandanan ing chairperson na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC makakanano kareng track ding parol indikasyon na yari nala at mamandar na. Midalano man din king venue king alas 5 ning Huwebes, December 14. Karas naman king pisasabiang public safety king mismong aldoning ligligan pagsadyanda nala naman ding malyaring maging threat kalupa ring mialiwang emergency scenarios. Mideploy la naman ning personnel na ning Philippine National Police bang asiguring kaligtasan ding sablang tumagon king mesabing selebrasyon. Pinuri na nomang Mayor Kaluwag ding mamuntukan king GLF 2023. Paulira, kampante yakano king tagumpena ning ligligan. Samantala, marapadya king December 16, ing Giant Lantern Competition, king Robinson Star Mills, Pampanga, dapat mirasya po ang gana king January 1, 2024, ing duration na ning festival. Para kareng makapunta king venue, mipalagaya naman live ini king CLTV 36 at kareng kaya katamong social media platforms. Pasibayo namang midinang galal ding Kapampangan Performing Arts Grupa RT Santa Rita. Kasabi na ning Aldoni Kapampangan na po December 11, tinggap ne po ning grupo yung Best Cultural Group Recognition king 36th Ali Awards. Ay po report. Kabalin! Siguradong dimdam mo na at may LSS na ka naman ken kantang me Kenny Tuki ka at Pampanga Ye. Pampanga Ye, Pampanga Ye, me Kenny Tuki ka, malaos ka Pampanga. Pilanla mo rin ikarang kantada rin RT Santa Rita siguradong magpatera ka rin balang Kapampangan emo keti ken Pampanga nune ken mabilo gayato. At in World Class Performing Arts Group, pasibayong menikwang galal ngening December 11 kasabi na ning Aldoning Kapampangan. Kilala rin kasi ang timang Best Cultural Group kan 36 Aliw Awards ing RT Santa Rita. Banwang 1975 niya mitatag yung Aliw Awards at manibat kanita balaw siyang mamiepuge akaramate na kang grupo at individual kan live entertainment industry na ning bangsa. Pasalamat naman ng presidente na ning RT Santa Rita ay Father Deo galang para king galal at tinggap na ning karelang grupo. Masayaya ka na galang uling maging yandalan ning RT Santa Rita bang medina lang pami katagon ng karelang miyembro alakwas pakit ng karelang talento. One thing beautiful about RT Santa Rita, they are children from public schools, from chapel and choirs of the school of the church, and the beautiful friendship behind this, and we enjoy what we are doing. Indeed, we are so blessed, and we are so grateful to God for all of this. With Andy Alvis, our chairman, and I'm very happy that we received this award. Maraming po salamat. Para naman kayang RT Santa Rita chairman ay Andy Alvis, bonus niya mo yung award na karelang ikwa. Por merong makapakasuelo kanu taga na karela, inti man din manalbe balang mag-perform lo. Every time we perform and when we see the appreciation of the audience, that's the biggest award you can get. This is just a bonus, but of course we're very grateful, no? But we dedicate this award to all our audiences who just appreciate every song that we perform, all the Kapampangan people, all the millions of viewers on Facebook who watch our videos. We're very grateful. Salamat po karayang Kapampangan. Dagdag ng Alvis, ing ikwarang Aliw Award para yakarang dati ang pong kasalungsungang miyembro na ning RT Santa Rita, abalawas magmasabal king kulturang Kapampangan. Kay Yabe JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.
Bidaw na pasibayong misa king Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragul king Angeles City inya pong Lunes, December 11. May cancel na ring misa niyang Domingo, December 10, kaya rin ang mesilab ning Chapel of the Blessed Sacrament at supuking gulot ning Pisamban. Base king impormasyon na dinakin na ning parokya at nung kwarto king second floor ning chapel ing mesilab. Eneman kanumi Effect 1 ing karelang music room, seminar room at ing mismong Blessed Sacrament Chapel king ground floor pati ing main church rectory ampong administrative building. Agpangkareng medical team ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office ala namang mes sugat king insidente. Imbestigahan na naman ng Bureau of Fire Protection ng electrical aspects ng building kabang gawa lang structural assessment bang asiguring kadigtasan dareng sisimba. Kaya kayo pumama ko, magbalik kayo Balen at Balita.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Kabalen, king pamikatagon pong ini magaganaping lubenas ning Pasko kay Balen na po ning magalang. At supo ka rin, ikikatamong talasuyo ay JM De Jesus, ne? Banta, yatad kaya katamo ining maulagang tradisyon na ini. Dareng kabalen tamo king magalang. At supo live nga ni JM king magalang. JM, kumusta? Magumpisa na ing lubenas king lugar nung karing kagene? Yes, ating Ben, good evening, karikya katamong kabalen. Live na live ko po ngayon ni Kening Balen, naning magalang na nung karin gagawan de, ing pananabat winting magalang ing lubenas ng Pasko. Paano mo ating Ben, di apin nining first time na makapag-attend ko makanining selebrasyon o itang lubenas. Anya naman mga pamulala ko naman king mayaman na kultura na kaya katamong gagawan kening probinsya na ni Pampanga, ating Ben. Siguro explain tayo pa mo, JM, ne, nung nanuya ba kabaldugan ining tradisyon agagawan da keng magalang ining lubenas ning Pasko? Ating din, kasabi tayo nandin, Monsignor Eugene Reyes at agpangkaya, ing lubenas metong ng tradisyon na maluwat ng gagawan kening probinsya tamo. Kumbaga metong buka no ko yung schedule karing apisamban na kabang Pasko, baling Pasko, anya naman ega-naga ng barangay kimetong munisipalidad o Balen, talagang sabi-sabi lang mumunta. At ati ko na mag-announce to like for example, daratang na yung barangay San Miguel, daratang na yung barangay San Pedro, baka tayo malilyari ka. Noon niya naman karin simula in selebrasyon na ng lubenas, nanong no ka rin sabi-sabi lang mga ganti, papunta kipisamban, dingega-naga ng Kapampangan. Ngayon naman nang pinakasabi tayo naman, taping kita na magkakatamo na mapila na lamo ring Balen, gagawa kining selebrasyon o kining lubenas, kanya naman ang panawagan na naman na sana iya mawala. At nakakita mo, nung dati ka, nung gagamitan damo, detang kandila, kay ba't may ganyan torch, at ngayon ikikita mo, uling metong yung Pampanga kang kilala bilang Christmas capital of the Philippines, at inalaman naman bala mo sa Timog Paru na gagamitan ng pong papakita niya, mas pasantingin lalo yung lubenas kaning probinsya na ning magalang ating din. Pero nanong pami kaliwana, JM, karetang usual prosesyon, gagawan tamo din ni every fiesta, gagawan tala, kening, especially kening kaya katamong probinsya kayang Pampanga. Pero nanong pami kaliwana nining lubenas? Ating din lubenas sa tingng koneksyon, ating pamaratang Aldo ni Kapaskuhan kasi ini magsimula yan 9 days prior ketang Christmas Day. So 9 days magsaya lang pong mga di ring kabanenta mo man kanita pagsadran in pamaratang naning season or Christmas season ating dyan. Ikit ko la kareng photos at makalive tamo mo naman ngayon king kakatamong page king mararapat lubenas po ngayon. Pero kakitala GM anong pangasanting detang parol. Then aside from symbol of hope talagang base king history appending guide every time pinating procession. Pero sabi mo po na din mig-evolve la GM makanano ding pigsad dyan ini reng kabalenta mo, Ken, king magalang, mga santing la reng kakita mong parol, ngening banwa ngay ni. Yes, ating Zen, aliwa pa ini ang pamagsimula na ning 9 days to Vino, yung lubenas kaning balan ni magalang ating Zen, kumbaga,
Ini, metong yan naman karing culminated activities, karing milyaring celebrasyon, kinbalay ni Magalang. Anya naman ting 27 barangay, Bigta Zala, make design, ang pagkakit tamo karing parul tamo ngayong pengi, no pangasanting na talagang asabi tamo na imbalen na ni Pampago, probinsya na ni Pampanga, aliwaya yung celebrasyon tuwing Kapaskuhan. Anya naman ni 27 barangay, sa ating Zen, banggitan ko na naman, ini metong yan naman kompetisyon. Ganun no ka rin mamili la rin kaya katamong judges, kung pwede mabanggit ako na rin judges tamo ating Zen, metong tunggal-tunggal, Miss Maritzu Teliano, ang Deputy Executive Director na ng NCCA, Miss Reni Talavera, ang Head Cultural Communities and Traditional Art Section na ng NCCA mo naman, John Christopher Mesana, ang Director ng Research and Publication Department ng Colegio de San Juan de Letran, Dr. Eric Perudo, ang Director ng UST Graduate School, kay pati Reverend Father Milan Ted Toralba, ang Secretary General ng CBCP, Miss Ching Pangilinan na meron tamo mo ng makaluguran, yung Tourism Officer ng San Fernando, Reverend Monsignor Eugenio Reyes, yung Chairman na ng Diocesan Commission for Cultural Heritage of the Church of Archdiocese of San Fernando, Pampanga, kay Pat deta rin hurado tamo ating dyan na may nilakapakit tamo natin pa-ekstudyantala naman metong tunggal-tunggal na magkasakit na kanu Kenny uling pante-pante asno kalagu ang pong peksa dyan talaga yung 27 barangays ng Karelang Gewang Parul para kay Lubena sa ating dyan. After na ba ning prosesyon, JM, may ka-activity pa ba yan? Piyabe-yabe dala ba ring parular yan para akit dalang makapaslag, ne? Deng kabalenta mo ken, deng gewadang parular yan, deng taga-Magalang? Yes, ating Zen, nakakakwentuhan niya ng tayanan din ni Mayor Malu Paraslacto na tagpangkaya kay ba't nanining prosesyon o ining Lubena, miyabe-yabe lang kaya pangkay, matapakit tangan, siping-siping na rin ng parol, at magbalik lang kanuking kanya-kanyang barangay sa Bangkanitang itang magsimula, kitang December 15, kitang first day na nitang Simbang Gabi, kanya-kanyang barangay gawan, tining Lubenas, karing kanya-kanyang barangay ating Zen. Ining pamikatago na ini aside from religious activity yan taga na I remember anya nga kasabi taya rin last year Mayor Malukaw na nini talagang pasik na nga ni JM uling magsilbihan ng mga tourism attraction ni nine king observation mo maliban karang taga Magalang ating kabang ikit bisita na talagang mintaking lugar ayan bangkanita mo akit do ring mga santing parol at of course I experienced ing Paskong Kapampangan kasi iyan metong yaking pagmaragul na talagang aktibidad ning Balening Magalang. Ating Zen, wanan din na maranang tamon din tang bandang alatiko pato na kening Balening Magalang at ikit tamo ang makaabang nalauling sera depin ning dalahan ng Lubenas sa makatambay no ring tao kini kinul malalaila sa alas 5 pa maranon pa at ikita mo dakal mo namang foreigners sa dintang Kenny at magdala lang camera so ikita mo talaga masantingin ning gagawa na ng Lubenas sa Magalang, Bangkanita Pasikilangan Depa, ing turismo na ng Balen, at pagpag naman tourism officer ng Magalang nandin, din naman lalawin as tourist destination ini or tourist spot ini gagawa ng Lubenas, ngunita mo naman kabiyaya na kung ipakiting mayaman na kultura na ng probinsya na ng Pampanga, specifically in Balen na ng Magalang. JM, bilang panauli na mo, kapilan ba ang announcement of winners at nanula pa rin aliwapang activities na pwede dang tagunan rin kaya katamo nga manalbe baka sakaling bisala namang mag-visit kay Magalang? Yes, ating Zen, pangabagya mo, malabalong tanan nung ring manyambut at siyempre makakuha ng premyo na siyempre yung LGU na yung magbanggit nung nano yung akwada ring mabarangay manyambut at agpang naman kang Mayora Maru Paraslacto, dakala pa aktibidad ay hinanda niya naman karing egan-egan ng bisa ka numunta keni pwede lang munta at nanong pa nagipilinan nyo uri kay Batanini magkalat la rin ng Lubenas Aldo yung first night na ning Simbang Gabi Bangkanita ipakiting sana ang pong santing na ning paro ng po tradisyon ng Lubenas. Alright, dakala salamat king kekang report JM De Jesus live po king Magalang. Muntatamo po king aliwang balita, sinumpane dating Pampanga 3rd District Board Member Engineer Ross V. Hanson, antimong Assistant Secretary na ning Department of Human Settlements and Urban Development ngeni pong Martes, 12 na ning Disyembre.
Top 9 niya po yung kabalenta mo from Lubao, King 2023 bar examinations. Akatalamitam deking programang nanupata at taketi dinakinala din kayang gewang pamagsadya na pwede ra po kanong pakyapusan ding mag-take bar at aliwapang licensure examinations. Metong niya kareng miyaring Juris Dr. King Angeles University Foundation ni Attorney Grace Abigail Bautista. Kareng 10,387 bar examiners at sulaking 3,812 ding mipasar at pangsyamya pwesto in kakatamong kabalen amenikwang 88.0625 a score. King sakit na eksaminasyon nakanoy nasahan na mipasarya. Inya doble saya ing miyabeya pakareng top notchers. Dinaken na ning kabalen lawyer na aparte king pamag-enroll King Review Center at inya pang sariling pamagara lagewa. Samantala makasadya lang manumpa ding bayong pasara abogado King December 2022 King SMX Convention Center King Pasay City. Po sinabi talaga karetang live lectures ating ko pong sarili kong schedule lagewa kasi kaya sabayan. Uli pong magklase kami pa, magsimula na po So, ginawa ko pong schedule, ito po kasing metong professor, sinabi na po kaya kami na gawa kayong schedule. Tapos i-adjust yun niya mo in accordance with how you are. Nakita na ako pong father ko kung nano po yung kailangan ko. Sabi ko, bisa akong magsarili. Kasi po, king barangay mi po, marakal po kasi tao. So, naman po ay iwasan talaga Nag-video kila pala. Oh, exactly po. So, sabi ko po, bisa akong akong dili mo. So, mag-rent ko po king Quezon City na condo. Okay. Tapos, for 2 months, ako mo pong dili ka rin. Abin rin, di mga regular balitang kinalab ng kakatamong news team. Para po king aliwapang updates, i-like and follow yun lang mo rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ni Mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalena.